April ni riat sang ni som ni panga thole ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump an tarif thar ti chuatangin khovel sum don na kalphung adang lama Asia le Europe khomol pui stock market le US stock market te din mun adang lam te chiam lova karma satanga stock market tlahniam zel chu nimin khan an hiam zong in lakal chun zom zela heti la hian US President Trump chu na tarif wanga market tlahniam me kani alaring theilova tarif chu damdoi anga te khinin sumdong then khat hlauh thong in an seran hral vak vak awanga market tlahniam ri mai ani thu asaya engma hi tlahniam zonga kal ka du ngai lo ma se achang chuan enge mo siam thatna le ti damna turin damdoi angai ve thina ni atia ama soi ngai bok soin Trump chuan ramdang in min chingrei to a hetianga min ti theina tur hian roi tu mol tak tak kan nei thin wanga ni kan sum don na min chu saka kan poisa min lak saka kan hna min nei sakani atia oil manatla hniam mek zel ni in a soibok US President hian US le ramdang te sum don na in tluktlana ma chuan athil ti chu top don lo ti asoya ramdang roi tu enge mozatin in remna nei duidan beto ti asoya in ram ne na kan sum don ton na anhiam jok ni ka du lova katan chuan anhiam jok ni hi hlauh na ni hlep kan nei turani a ani lo point kan in tluklang tal turani ti in kalau hril hlomani ati soitongin khovel pumah market ta hniam von meka nimin khan Hong Kong stock market Hang Seng chu za som pathumaya tamina tlahniama kumsom thum chunga tlak hniam na sat ber tumania Taiwan Thai Expo za pakwa point pasari in na tla a antak hniam lai ber ani meka Japan Nikkei 225 po za pasari point pariat pathum zetin na tabok Singapore Straits Times Index po 7% in atla a South Korea Kospi po 5% in atla a Australia ASX 200 po 4% ay asang in atla ni London FTSE 100 chu za pangay in atla a Frankfurt DAX chu za pasari in na tabok soitongin US Stock Exchange po atla na sa hlea S&P 500 chu cholni khan za pahni point pasari in atla a Nasdaq 100 po 3.55% in atla ni soitongin nimin April ni saria tanga man trama tarif thar hi China chuan US thil lan lak lu a za somthum pali chia lain an chang le ta European Union point tuna hian US atanga an thil lak lu sang te chhiar felin chiati san vedan tu ran ngai to mek bok China hian US bungrua tanga tarif za somthum pali an lak tan hun tur hi tun kar ni nga ni tun thani som hi ani a China ram Vice Commerce Minister Ling Ji chuan an hmalang na hi US in ramdang ne na in sum don ton na kongdik an zole theina turan norna ni thu asoya China churam dang company lian te ta na sum don na du thu sam ramani zel don ti asoi heti la hian ni zandar kwa US animin chomhalamdar som pakhat le chan ve khan US President Trump chuan China chu US laga tarif za somthum pali an ti pun ti hniam turin a hriat tira dakar somni pali chungan ti hniam lo chuan China laga tarif za somli pali an lak tura za somnga dang bel lein China thil siama chia za som ko palian lang ti apuanga kalau soilok to angin tarif an lak sa ba ka US laga chia lak tur ti pung laka tarif sang jok kan langhal dona China hian 34% ati san na hi naktu ka ti hniam le lawani chuan tarif za som nga kan lak bel leanga hi April ni kwa tangin man ngalani ang ati China ne na sum do na chungchanga kan in biak mek na po ti top ngalani ang in biak duwa min ron nga event tu ramdang ne na in biak na po nei thuai ani ang atibok hetianga khovel sum don na din hunatlak niam chau zel lai hian sum don na le poisalam thiam te chuan US hi kum khat chung in sum le payatlak chiat na na satak recession ma chon theiani antia JP Morgan chuan US a recession om theina chansi za som rukzet ni in an hria S&P Global po in US in recession ma chon theina chansi za somthum atanga somthum panga ni in an soi JP Morgan Economic Research how to Bruce Kasman chuan US le khovel sum le pai din mun hi ala risel thokhat viawa ma se US sum don na kalphung tharina hong mek en hian US mai ba ka khovel pum hi recession ma chon thei kan ni ati Bill Clinton President Laya Treasury Secretary Lawrence Summers point US Trade Policy thar chu in do pui pani na nuwa US in economic policy nei chiat berani atia
President Trump hian a thil ti sual hi siam that tum lovin abel cha zela wangin malam huna sumdon na kong hi a thim khop mai atibok heti la hian tuna US Treasury Secretary Nilai Scott Bessent chuan recession a om lawang tuin nge ni khat lo om le tu remo kar khat lo om le tu remo market om dan tur hre thei tuna kan ngai poimo mek chu hun reizo katana kan sum le pai din mun tur kan ram hau sakna lungphum tur din ani sarkar masa khan kan sum din mun hi chian na lam hoin min khal ni in ka hria ati ve thung Dubai lal fapa Crown Prince of Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum chuan ni hni cham turin voin hian India ram maron zindon Ministry of External Affairs thu chua chuan India rama cham chungin Sheikh Mohammed Al Maktoum hian External Affairs Minister S Jaisankar le Defense Minister Rajnath Singh te ko manga India le UAE inkara insum don ton na thazok om theina na soiho na business round table atel bokang Prime Minister Narendra Modi chuan Sheikh Mohammed Al Maktoum hi India rama zin tura so manga ron zina wang hian voin hian chhun cho ei puidon ani Tuntrum hi Crown Prince of Dubai in India ramaron zin voi khatna ni a UAE Minister engemaw zat le sarkar official le sumdong lian mi poimo sang-sangin an ron zui dona Crown Prince hi UAE Deputy Prime Minister ani baka Defense Minister ani ngal boka UAE a hian India mi makta duai li le nuai thumvel na thokin nanom meka India le UAE hi anin bechelo hle ani United Kingdom chuan an ram hnai tuipuya Russia ram en thlang na sensor engemaw zat an hmu ni in an soya Russia hian UK nuclear submarine te chu ngun takin an lo en thlareng ni in an hria ni Russian spy sensor ninge ya hriat te hi Britain hualvel tuipuya hmu ania UK tui hnuailong Vanguard class submarine nuclear missile phur te chu en thla ninge ya hriat ani thu Sunday Times chuan an report a sub media te ti dan pa nga in an hanziak lo om thiam le khopa Atlantic tuipuya in do puya in tham mek rin hel ruala ni lo antia heti la hian British sipai officer senior pakhat chuan call tur top nu khan hetianga in en thlang na hi chu om renga tuna hian Russia hmalang na thanem tak kan muta mek ani atilek thung hetiangan soila hian Russia hian UK chevel tuipuya en thlang na thila da rengem ti hi fin fiani chuang lova thlasom panga liamta chunga Baltic Sea tuipui mongan zam thin internet cable voisom pakhat lai cha thu nen te an soizom vel mek ani ramdang chanchin kan soilain kan ramta na thu poimo tak mai petrol diesel le eirawngbawlna gas man tihpun ani thu hi voin chu in soitel ve te ang nimin khan Union Ministry of Finance chuan thu chua siamin petrol le diesel atanga chhia excise duty an lak thin chu liter khat zela cheng nia ti san ani thu an puang petrol le diesel atanga excise duty lak cheng nia ti san na hi voin April niria ta tanga man turani thu po ministry in hriat tirnan ti chua hian tarlan ani a cheng ni zela ti tawani hian petrol atanga chiala khi liter khat zela cheng som pathum mani to anga diesel a chon liter khat zela cheng som ani to thung don ani hetianga finance ministry in hriat tirnan ti chu an hnulok hian petrol le diesel manasang don ti in social media lama mi then khat chuan phun mana Mase Petroleum and Natural Gas Ministry chuan thu chua siam ngal vatin excise duty ti punani wang hian petrol le diesel mangtu mi puiten petrol le diesel mana poisa an sen belangai don lo antia PSU Oil Marketing Company oil zuar tu ten hena excise duty red thar hria tiran ni ti in aron soifi ngalani Press Trust of India PTI chuan hemi chungchang hi soifi in khovel pumah tuial thei manatlak niam meka wangin India rama tuial thei zuar tu ten hena tanga excise duty ti pun hi mi puin an tuar lo thei don antiani Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan tuial thei thlit fim lo barrel khat man chu dollar somruka ta hniam ti soin hei wang hian petrol le diesel a chialak cheng hnia ti pun hian consumer te ngong lawang atia heti lai hian khovel pum huapa tuial thei man hi englai po chereng ani wangin oil zuar tu company te chuan engti khunai mo chuan tuial thei man hian siam that hunala om don tho ti ro hriat angaya tunari chuan khovel pum hmopin tuial thei man hi atla hniam mek ani atibok Bahzar lo thlira wangin kan lo me